ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. Нашри навбати барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонид. имрӯзҳо бо мақсади пешгирӣ аз густариши бемориҳои сироятӣ дар шаҳри Душанбе тавассути техникаву таҷҳизот инчунин маълулҳои дезинфексионӣ дар кӯчаву маҳаллаҳо чораҳои безараркунонӣ бароҳ монда шудааст. тадбири мазкур бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ амалӣ гардида, сокинони шаҳрро зарур аст ки аз ҳарвақта дида дар тозаю озода нигоҳ доштани манзили зист ва риояи гигиенаи шахсӣ масъулияти баланд эҳсос намояд. гузориши хабарнигорони мо. риояи қоидаҳои дурусти гигиенӣ яке аз роҳҳои нигоҳ доштани солимии инсон ба ҳисоб меравад. ҳамин аст ки дар шаҳри Душанбе корҳои тамизкорӣ баҳри солимии аҳолӣ гузаронида мешавад. безараргардонии кӯчаву хиёбон, коргоҳу марказҳои хизматрасонӣ назди биноҳои истиқоматӣ яке аз иқдомҳои пешакардаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад ки дар давраи панҷшавии пандемияи COVID-19 амалӣ мегардад. тамизкориву гузаронидани корҳои безараргардонӣ боис ба он мегардад ки вирусу бактерияҳо бартараф гарданд. безараргардонии навбатӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, хусусан кӯчаҳои Осимӣ, Ҳамзаалӣ, Гагарин ва дигар кӯчаву хиёбонҳои марказӣ гузаронида шуд. безараргардонии навбатӣ бо усули дудӣ амалӣ гардид. ин усули безараргардонӣ тариқи дастгоҳҳои замонавӣ ва истифода аз маҳлулҳои зидди вирусӣ амалӣ мегардад. ин усул дар ҳаво ҳар гуна вирусу бактерияҳоро нест мекунад. ин тадбирҳои безараргардонӣ аз ҷониби корхонаҳои соҳавӣ роҳандозӣ карда мешаванд. гузаронидани тадбирҳои тамизкорӣ дар кам намудан ва ё аз байн бурдани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ мусоидати ҷиддӣ менамояд. чорабиниҳои марбута ба хотири пешгирӣ аз сирояти бемориҳои гуногун ва интиқолу панҷшавии бемории коронавирус гузаронида шуданд. бо мақсади тақвияти чораҳои зидди эпидемикӣ тадбирҳои безараргардонӣ дар асоси дастури роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мунтазам дар сохтору муассисаҳои шаҳрӣ ва марказу коргоҳҳои хизматрасониву маъмурӣ ташкилу баргузор карда мешавад. безараргардонии кӯчаву хиёбон ва ҷойҳои ҷамъшавии одамон бо маҳлулҳои махсуси химиёвӣ яке аз роҳҳои маъмулии пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ба шумор меравад. имрӯз дар ҳудуди пойтахт чораҳои зарурии пешгирӣ аз коронавирус пурзор карда шудааст. дар асоси дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба тақвият бахшидани тадбирҳои безараргардонӣ ва тамизкорӣ дар ҳудуди пойтахт ҷиҳати ҳифзи тандурустии сокинон ва пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ санаи 29 майи соли 2020 дар ҳудуди шаҳри Душанбе дар 18 маҳалла, 52 кӯча ва гузаргоҳ, 226 бинои баландушунаи истиқоматӣ, 2048 хонаҳои назди ҳавлигӣ, 2 корхонаву муассиса, 61 марказҳои хизматрасонӣ, 38 марказҳои савдои хурду миёна, 8 майдончаи варзишӣ, 1 боғ, 3 беморхона ва марказҳои саломатӣ, 42 хонаҳои истиқоматии беморон ва 12 партовгоҳ бо истифода аз 33 тоннаву 100 литр маҳлулҳои дезинфексионӣ корҳои безараргардонӣ ва поккорӣ анҷом дода шуданд. пешгирии ҳама намуди бемории сироятӣ аз риояи дурусти истифодаи маводи зидди вирусӣ ва дар ин самт андешидани тадбирҳои зарурӣ вобаста мебошад. тарзи дуруст истифода намудани ниқобҳои яккарота ва бисёркарота ва дар вақти муайян шустану дарзмол кардани он метавонад дар пешгирии бемориҳои сироятӣ мусоидат намояд. сокинони мамлакатро зарур аст ки дар ин самт пайваста аз рӯи тавсияи мутахассисон амал намояд. гузориши хабарнигорони мо. яке аз роҳҳои паҳншавии бемориҳои сироятӣ ин дар риояи нодурусти қоидаҳои гигиенӣ мебошад. тарзи дуруст истифода намудани ашёҳои зидди вирусӣ аз қабили ниқоб, маҳлулҳои антисептикӣ ва хилъатҳои тиббӣ метавонад инсонро аз ҳар гуна бемориҳо ҳимоя намояд. имрӯзҳо корхонаҳои саноатии мамлакат ба истеҳсол ва духти хилъатҳои тиббӣ, ниқобҳои тиббӣ ва ғайраҳо машғул мебошад ва тарзи дурусти истифодаи он барои инсонҳо метавонад василаи хубе бошад барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ. ниқоби тиббӣ ин матои махсус тамиз карда шуда мебошад ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ, вирусҳо ва дигар намуд бемориҳое ки бо роҳҳои ҳавоқатрагӣ ба шахси солим мегузарад
истифода бурдан мумкин аст. истифодаи ниқоб шахсро метавонад аз ҳар гуна бемориҳои суръатӣ эмин нигоҳ дорад. ҳар як ниқоб вобаста ба шакли сохташ тарзи истифодабарӣ дорад ва табибон дар бораи истифодаи ниқоб чунин тавсия медиҳанд. Ниқоби якарати тиббӣ чунин намуд дорад. ин чанд намуд рангош ҳастанд. яке аз онҳошо ман ба шумо нишон медиҳам. тарзи чӣ гуна истифодабарии ниқоби тиббӣ якарата. аввал вақт бояд бовар ҳосил кунем ки ниқоби мо дар биниву даҳони моро хушрӯ бояд маҳкам кунад. аз ду тараф меқапем, баъд гӯшҳоро меовезем, зери манаҳа то охир мефурорем. болои бини сими махсусе вуҷуд дорад ки мо инро бояд ба болои бини камтарак зер кунем. барои бовар ҳосил кардане ки дар инҷо байни ниқоб байни даҳон ҳаво намонад, мо бояд 100% бовар кунем ки байни ниқоб ва даҳони мо ҳаво набошад. ҳавое ки дар байни ниқоб ва даҳон ҷойгир аст метавонад ягон бемориҳо ёки дигар намуди вирусҳоро ба дохили мо сироят ёбад. ниқоби тиббии яккаратаро мо метавонем дар шароити хона, дар шароити муассиса ё дар шароити кӯча. бештар мо бояд кӯшиш кунем ки ниқоби яккаратаро дар шароити хона ёки муассисаи давлатии тандурустӣ гирифта иваз намоем. дар шароити хона мо чӣ хел мегирем? аввал аз гӯшҳомо мебарорем, ягон ҷош ва дастамон бояд нарасад маҳкам мекунем. ягон қайчиро мегирем, аз байнаш дута мекунем, барои он ки дар оянда аз ин ниқоби истифода шуда ягон шахси дигар надониста истифода набарад. сатили партов меандозем, даҳани партовро маҳкам мекунем, бурда ба партовгоҳ мепартоем. ниқоби тиббии яккаратаро аз 2 то 3 соат истифода бурдан мумкин аст. ин бора шуста бастани ин ниқоб қатъиян манъ аст. ин гуна ниқобҳоро ҳар як нафар метавонад дар хона худаш омода намояд. докаро бисёр қабата карда дар байни он пахта бояд гузошт, зеро пахта вазифаи филтрро иҷро намуда қобилияти муҳофизат аз вирусро зиёд менамояд. дар ҳолати аз қабатҳои дока гузаштани микроб он ба пахта мечаспад ва пахта микробро дар худ нигоҳ дошта намегузорад ки бо роҳи нафас ворид шавад. ҳангоми истифода аз ин гуна ниқобҳо мо метавонем худро аз таъсири вирусҳо беҳтар нигоҳ дорем. барои он ин ниқобҳоро ниқобҳои бисёр карата мегӯянд ки ин ниқобҳо аз матои пахтагин истеҳсол шудааст. муҳлати истифодабарии ниқобҳои бисёркарата 2-3 соат мебошад. аммо мо метавонем ин ниқобҳоро пас аз 2-3 соат дубора шуста тамиз карда боз истифода барем. вақте ки 2-3 соат истифода мебаред, боз аввал аз гӯшҳомон ҷудо мекунем, баъд маҳкам мекунем, бо собуни моеъ бо оби ширгарм маторо пурра хушрӯ мешӯем. бояд мо дилпур бошем ки матое ки мо бо собун шустем боварӣ ҳосил кунем ки тоза шудааст. баъд аз он бо дарзмоли буғӣ мо метавонем маторо уту кунем. дар ҳолате ки дар хонаҳо дарзмоли буғӣ вуҷуд надорад, мо аввал бояд ниқоби бисёркаратаро дар зери нурҳои офтоб хушкунонем, баъд бо дарзмоли оддие ки мо ҳаррӯз истифода мебарем дарзмол карда истифода барем. дигар намуди ниқоби тиббӣ ин респиратори тиббӣ мебошад ки инро фақат шахсоне ки дар муассисаҳои тандурустии тиббӣ кору фаъолият мекунанд бояд истифода баранд. муҳлати истифодабарии респиратори тиббӣ 5-6 рӯз зиёд истифода набаранд. баъд аз 5-6 рӯз ҳатман инро безарар кардан лозим аст. нафароне ки дар муассисаи тандурустӣ кор мекунанд онҳо имконияти безараргардонии ин ниқобҳоро доранд. аммо шахсоне ки дар кӯчаву хиёбонҳо инҳо мегузоранд онҳо ин хел ниқобҳоро безарар гардонда наметавонанд. пӯшидани ниқоб танҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дохили биноҳои серодам ва нақлиёти ҷамъиятӣ тавсия дода мешавад. шахси солим метавонад дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дохили микроавтобусҳо, дар бозорҳо, дар мағозаҳо, дорухонаҳо метавонад аз ниқобҳои тиббӣ истифода барад. дар шароити хона агар ҳама солим бошад ҳоҷат ба гузоштани ниқобҳои тиббӣ нест. бояд вақте ки шумо ниқобро қоидавӣ мондед, бояд ҳар 2 соат 2.5 соат пас вайро иваз кунем. ҳамон қадаре ки шумо бисёр ниқобро гирифта монда мегирем, байни даҳони шумо байни ниқоб ҳаво ҷамъ мешавад. ҳамон ҳавое ки аз берун ҷамъ шудагӣ аст. мумкин дигар беморие ки дар ҳаво буданд байни ниқоб байни даҳони шумо меморад, мо онро нафас мегирем, мо ҳам сироят меёбем. ин кор қатъиян манъ аст. бояд як бор ки гузоштем 2 соат пас онро гирем. инчунин гирифторони бемориҳои шадиди роҳҳои нафас зуком метавонанд аз ниқобҳо истифода баранд, зеро онҳо тавассути сулфа, атса ва гапзанӣ вирус ва дигар барангезандаҳоро ба муҳити атроф паҳн менамоянд. пӯшидани ниқобҳои тиббӣ метавонад сабаби маҳдуд шудани бемориҳои роҳҳои нафас гардад, вале танҳо истифодаи ниқоб кафолати ҳифз намудан аз сироятро надорад. бояд ҳамчунин чораҳои дигари пешгирикунанда аз вирус риоя карда шавад. ба ҳар яке шаҳрвандони тоҷикистон муроҷиат карда гуфтаниам ки дар ҷойҳои ҷамъиятии серодам камтар равед, дар бозорҳо беҳуда баҳуда наравед,
дар кӯча, дар мағоза, дар аптекаҳо, дар дорухонаҳо аз ниқобҳои тиббӣ истифода бурданро фаромӯш насозед. ба тавсияи мутахассисон барои пешгирӣ аз вирус бояд ҳар як нафар гигиенаи шахсиро риоя намуда ва пардаҳои лобӣ, бинӣ, чашм ва даҳон камтар даст расонад. идомаи ахбор. Дар шаҳри Конибодоми вилояти Соғд 7500 гектар тариқи пойгоҳҳои обкашӣ ва зиёда аз 17500 гектар замин ба таври хуҷорӣ обёрӣ карда мешаванд. Дар соли равон кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии шаҳр дар баробари таъмири пойгоҳҳои обкашӣ тоза намудани канал ва заҳбуру заҳкашҳоро вусъат мебахшанд. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд бо омода намудани пойгоҳҳои обкашӣ ва тоза кардани каналҳо дар соли равон хоҷагидорон кишти зироати баҳориро сари вақт ба анҷом расониданд. таъмин намудани хоҷагидорон бо оби полезӣ ва тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ба уҳдаи кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳр вогузор аст. тибқи маълумот дар шаҳри Конибодом 25062 гектар замин тариқи пойгоҳҳои обкашӣ ва ба таври худҷорӣ обёрӣ карда мешавад. аз ин миқдор 7500 гектар ба воситаи пойгоҳи обкашӣ ва 17562 гектар ба таври хуҷорӣ таъмин карда мешавад. мана ба ҳамин рӯза рӯз воридоти об аз тавассути канали Калони Фарғона зиёда аз 3 кубометр ва аз дайрои Исфара зиёда аз 1 кубометр 4-4.5 кубометр ҳозир об мувофиқи талаби хоҷагии кишоварзӣ таъминот шуда истодааст. дар мувозини идора ҷамъ 14 адад пойгоҳи обкашӣ мавҷуд аст. ин 5 ададаш пойгоҳи обкашӣ обёришаванда به حساب میرد. در سال 2019 در شهر کنیبودم 1309 گکتار حالت ملیراتیوی زمین ها بهتر کرده شد. سال روان باشد با توزیع نمودن زهبور و زهکش‌ها و دیگر تدبیرهای ضروری حالت 1080 گکتار زمین بهتر کرده می شود. در حدود شهر 77 کیلومتر زهبور و زهکش‌های دولتی بین خواجگی و از زیاده از 340 کیلومتر زهبور و زهکش‌های داخلی خواجگی موجود است. حاضر ما نزدیک 40,000 متر مکعب هم زهبور و زهکش‌های بین خواجگی و هم داخلی خواجگی تازه کرده شده. حاضر چیزی که میگم از سرچشمه یعنی حق خدمت آبرسانی زیاده از 400 گکتار همین 4 ماه بگردوندیم. یادآور می‌شویم که سال روان کشاورزان شهری کنیبودومی ولایت سوغ در میدانی زیاده از 8000 گکتار زراعت بهاری کشت نمودند. خوجگیداران امسال اساساً میدان کشتی کارتوشکا و پخته را زیاد کردند. طبق دورنامه میدان کشتی پخته 6000 گکتار و کارتوشکا 510 گکتار را تشکیل می‌دهد. مسئولان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر میگویند در سال روان جهت تامین خوجگی‌های کشاورزی با آب پلیزی مشکلات به وجود نخواهد آمد. عبدالوهاب عبدالستار، بهادری قربان، رجب علی محمدعلی از شهر کنیبودم برای برنامه اخبار. کشاورزان و خواجگیداران ولایت ختلان امروزها با جمع‌آوری محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات و میوه‌جات مشغول بوده برابر تامین فراوانی بازار داخلی همزمان در همکاری با صاحبکاران صادرات محصولات را به خارج مملکت نیز افزایش می‌دهند. گزارشی خبرنگاران ما. ولایت ختلان از کلانترین منطقه‌های اگراری کشور محسوب یافته، ساکنان مهنت‌قرینش با استفاده مقصدناک هر وجب زمین توسط مهنت صافدلانه همساله برابر تامین بازارهای مملکت با انواع گوناگون، همچنین در صادرات محصولات کشاورزی به خارج نیز نشان دهنده‌های نظررس را صاحب می‌باشند. با اطلاع نمایندگی اجنسی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان، امسال طبق دورنما باید از شهر و نواحی ولایت 90,000 تن محصولات گوناگون کشاورزی به خارج کشور صادرات کرده شود و برای تطبیق این هدف شرایط‌های لازمه فراهم میباشد. مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان جهت تطبیق عملی دستور و سپارش‌های راهبر دولت در سمت بلند برداشتن حجم استحصال محصولات و صادرات آن تدبیراندیشی کرده تا به امروز از حدود ولایت بیش از 36430 تن محصولات صادرات کرده شده است که حدود 45% نقشه پیش بینی شده را
تشکیل می‌نماید. موافق معلومات‌های آماری موسم جاری تنها پیاز به مقدار 25,000 تن به جمهوری قزاقستان و 11,000 تن به جمهوری پاکستان انتقال داده شده. به همین ترتیب موافق طلبات به دیگر دولت‌ها نیز صورت می‌گیرد. وابسته به اقلیم و دیگر شرایط‌های موجوده، خوجگیداران در همکاری با صاحبکاران به جمع‌آوری و بندوبست و صادرات حاصل باغات نیز شروع کرده. الکی بیش از 51 تن آلو به دولت روسیه روان کردند و بنا به معلومات نمایندگی اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلون مدت یک شبانه روز اخیر باز 50 تن دیگر توسط دو نقلیات بارکش مجهز با دستگاه‌های نگهدارنده حرارت برای به نقصان رسانیدن محصولات به جای لازمه به فدراسیای روسیه صادرات کرده می شود. خوجگی دهخانی حاجی حاکم ناحیه کوشانیان جماعت سرات استقلال من دههای بینال همینجا همکاری داریم و خیلی من صادرات کرده هستیم آلو را تا 150 تن صادرات میکنیم. خوجگی دهخانی خودمانای این آلو داریم. پیشه پیاز بود، پیاز روی کردیم. من با آلو حاضر روی کرده هستیم. از اینجا گرفته به شهرهای روسیه، شهر مسکو، پیتر، پرم همکاری داریم. من خود در اونجا صاحبکار هستم در شهر روسیه. حکومت جمهوری تاجیکستان همه شرایط مهیا کرده است برای صادرات، همه راه شده هستند برای صادرات، یگان مانع نیست. ما چند ماشین من پیاز روی کرده، من آلو روی کرده هستیم، یگان مانع نیست. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام سالانه خود به حکومت مملکت سپارش دادند که برای دستگیری صاحبکاری خرد و میانه خصوصا در ساحه‌های استحصالی و صادرکنندگان وطنی جهت اجرای وظیفه‌های فاند دستگیری صاحبکاری بانک تأسیس دهد. زیرا سیاست دولت در ساحه‌های سودا و خدمترسانی در آینده نزدیک باید به سه سمت اساسی هوسمندگردانی صادرات، تامین نمودن گوناگون شکلی استحصالات به صادرات نگرانیده شده و ساده‌گردانی رسمیات سودا روانه می‌گردد. حکومت مملکت وظیفه‌دار است که در سال‌های میانبعد تمام ذخیره‌ها را به بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور، زیاد نمودن حصه محصولات نهایی صنعتی در حجم صادرات و از بین برداشتن مانع‌های معمولی موجوده روانه سازد. موافق معلومات حجم صادرات محصولات کشاورزی از ولایت ختلون به خارج کشور نسبت همین دوره سال گذشته به مقدار 15,000 تن زیاد می باشد. همچنین خوجگیداران و کشاورزان امید دارند که نتیجه زحمتشان پاداش خوب به بار آورده می توانند در افزون نمودن حجم استحصالات حصه مناسب خود را داشته باشند. باغ آلو 1.5 هکتار داریم، 13 تا گرمخانه داریم، 50 سوتیق دانه جگوری مکه داریم، دانگی پامیدور است، خلافتی بلغاری است، بودرینگ هست که با بازار خودمان مثال با بازار بیرون از جمهوری هم سر وقت تامین کرده برآورده ایستادیم. از اولی سال ماه فوریه به کار مشغول شدیم. ما کارگران با شیناندن سبزیجات بودرینگ و پامیدور و بلغار مشغول هستیم. عین حال با چیندن آلو سر کردیم. چخیلی که میبینیم ما همه زنها آلوها رو چینده به خوجگیدار میسپاریم. از این جهت ما مزد مهنت میگیریم، زندگیمون رو پیش میبریم. روز از روز با پخته رسیدن دیگر نامگوی محصولات برابر تامین بازار استعمالی وطنی، همچنین مسئولین بر سری وقت صادرات نمودن دسترنج خوجگیداران در همکاری با صاحبکاران و دیگر صادرکنندگان کارهای معین نتیجه بخش را عملی می نمایند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ولایت ختلون برای برنامه اخبار. آب و هوای مساعد امکان داد که در چراگاه‌ها علف‌های خودروی به طور دلخواه نشو یابند. از این رو هر یک نفر باید از امکان مساعد موسم گرما و فراوانی علف و گل و گیاه‌های خودرویی که بنا به مشاهده‌های گیاه‌بوتانیکی شماره آنها بیشتر گردیده است، نه تنها برای زمستان‌گذرانی امسال بلکه برای سال‌های بعدی نیز ذخیره خوراک چاروا تامین نمایند. گزارش خبرنگاران ما. نخودک، سولی، یونچخه یک ساله، قطره‌باران، لاله عروسک، جاروبک و ده‌ها نامگوی علف‌های طبیعی قابلیت بلند غذایی داشته در صورت سری وقت و از روی قاعده جمع‌آوری و ذخیره نمودن غذانوکی خود را گم نمی‌کند. آموزش ترکیب گیاه‌بوتانیکی موضوعهای علف‌درو و چراگاه‌های جمهوری از طرف عالمان انستیتوت چاره‌داری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان نشان داده است که در برابر دیگر شهر و ناحیه‌ها در چراگاه‌های منطقه کلوب ولایت ختلون، خصوصا ناحیه‌های دنغره و تیمورملیک، بنابر مساعد آمدن آب و هوای امسال نشونمای علف‌های طبیعی بیشتر گردیده
чорводорон метавонанд барои нигоҳбин ва таъмини чорво захираи алафҳои табииро барои 2 соли оянда таъмин намоянд. از طرف علمان اکادمی کشاورزی تاجیکستان علمان ساحه چاروداری اینستیتوت چاروداری در آموزش رستنی‌هایی که برای خوراک چاروا استفاده برده می‌شود در منطقه ولایت خرطلان آموزش‌ها گذراندند و در نتیجه آموزش‌ها معلوم کردند که یعنی که خوراک چاروایی که امسال ذخیره کرده می‌شود از یک قطار رستنی‌های مثال فایده‌وری که به چاروا عموماً به محصول‌ناکی چاروا تاثیر می‌رساند باید توصیه کرده می‌شود که از همین شرایط مساعد استفاده برده برای 2 یا 3 سال آینده خوراک چاروا را تامین نماید. номгӯи бештар ғизонокӣ зичӣ ва баландии қадди алафҳои табиӣ ба мушоҳидаи олимони соҳа аз рӯи нишондодҳои илмӣ қонеъкунанда буда ин имкони фарохи табиӣ шароити ҳарҷи бештар захираи хӯроки чорворо муҳайё месозад. намои алафҳои табиӣ ки барои хӯроки чорво истифода мешавад ва барои дарав тайёр шуда истодааст ин алафҳои гуногуни табиӣ ҳастанд ки ба монанди аҷриқу бузгандумаку яъне ҷавзоду қатраборуну нахӯттаку ва дигар як қатор алафҳои табиӣ ҳастанд ки ин барои хӯроки чорво хеле ҳам хуб аст. ғизонокии ин алафи табиӣ ҳам баланд аст. алафҳои табиӣ ки ҳозир мо мегӯем технологияи дарави она ҳатман бояд риоя кард. массаи асосии алафе ки ҳозир дар ин мавзеъ мо вуҷуд дорем на кам аз бояд 15-20 центнер хушок ҷамъоварӣ карда шавад. яъне массаи асосии алаф дар поён аст. барои ҳамин ҳам барои дарав кардан тавсия дода мешавад ба худи алафдараве ки дастӣ гузаронда мешавад ё ин ки бо техника гузаронда мешавад на кам аз 10 сантиметр болотар дарав карда шавад. бино ба маслиҳати олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар мавзеъҳое ки имконияти техникаро сафарбар намудан аст сафарбар ва дар қитъаҳои дигар дарави дастиро ба роҳ мондан ба мақсад мувофиқ аст. حالا که سر تیار کردن و درو کردن علف‌ها سر شده است و چاره‌داران عموما ولایت خرطلان عموما صدر جمهوری پیشنهاد میکنیم که از این حالت‌های مفید استفاده برده برای ذخیره آینده چاروا گذراندن زمستانگرمی و در سالهای آینده چاروا استفاده همین خوبی محیط رو استفاده برده ذخیره را بسیارتر کنند. бино ба тавсияи олимони соҳа чородорон метавонанд бо истифода аз шароит алафҳои даравидаштро саривақт ҷамъоварӣ ва тойбандӣ намуда дар маконҳои таъин гардида захира намоянд. зеро дурудароз нигоҳ доштан дар зери офтоб метавонад ғизонокии онро кам кунад. даравидани худи алаф ҳам мавсимашу ҳам рӯзи даравашу ҳам аз рӯи боду ҳаво бояд нигоҳ карда дар ҳамин ҳолат агар заминҳои тайёр яъне мавзеъҳое ки алаф барои даравидан тайёр шудааст аз ҳамон ҷо оғоз карда оҳиста оҳиста дар қисмҳои болоии талу теппаҳо гузаштан лозим аст яъне аз поён ба боло. бинобар ин ҳосилнокии имсола ҳам хеле хуб аст дар минтақаҳои алалхусус минтақаи кӯлоби вилояти хартлон ва гирифтани ҳосили баланд дар назар дошта шудааст ки на кам аз 15-20 центнер дар баъзе ҷоҳо то 30 центнер яъне 3 тонна аз як гектар алаф дарав кардан мумкин аст. азбас ки чорво ба чарогоҳҳои тобистона ронда шуда истодааст имкони ҳарчи бештар захира намудани алафҳои табиӣ имконпазир гардидааст. олимони институти чорводории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон маслиҳат медиҳанд ки бо истифода аз шароити мусоид ғарами алафҳои табииро дар назди кашарҳо ба роҳ монда дурнамои пешбинӣ гардидаро барзиёд таъмин созанд. дар сурати беталаф ҷамъоварӣ шудани гулӯгиёҳои худрӯй ва алафҳои табиӣ метавон дар мавсими сардиҳо саршуморро ҳифз ва зоти чорворо нигоҳ дошт. тамошобинони азизу арҷуманд ин буд барномаи иттилооти ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно мекунем. хайр саломат бошед.